Siporo ni business ishingiye kuri talent. Iyo talent rero hari uburyo icuruzwa, hari uburyo ivamo amikoro. Niyo ntego yacu. Sport is a teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. Ikaze ku bakunzi b'urubuga rw'imikino, umunsi mwiza wo guhoberana di. Nizere ko aho muherereye rwose mugira muri cya mugahobera abantu, kwizigira abampobereye. Giro cyaguruka nepo usigara na mikoro bo buganira. Ubwira abanyarwanda ko baramutse. Mama nava banza mpobe. Arajya kwivuriza abantu umuhobera atawuhaye bari kumwe. Munsi wo guhobera. Ijya kuri sehera mu rugo. None nepo nk'umutangazaji igaragaza ubu wabura amagambo ubwira abanyarwanda mu minota 3. Oya nako na 3 se nabangiye kumufunga bo kwasi. kwizigira mbabarira rwose w'impobere. Nguhobere. Byibuza nk'iminota nk'ibi. Ubwabyo uburyo abanje kwisasira wanagira ubwoba. Najya ngiye kumuhambira nimwe. Ngo hari abantu bagiye baca uduhigo two guhoberana igihe kinini. Guhoberana biraryoha sinzi. Feelings numva mu guhoberana nimba ari z'abantu bajya bumva. Hari ubundi guhoberana abahanga ntabwo research nayikoze neza, ariko abahanga bavuga ko guhoberana ni therapy, ni umuti. Ngo guhoberana hari igihe biba umuti. Ngo biba umuti ryari iyo umuntu afite agahinda gakabije cyangwa se yababaye cyane yashengutse, mbere ko hari ikindi kujya kumubwira amagambo, kujya kumugira inama, nyuma yo kumuhoza mu bundi buryo urabanza ukamuhobera. Kugira ngo bibe therapy nyine, kugira ngo bibe ari umuti. None tuvuge nk'urugero yari umuntu nyine n'ubundi usanzwe wiyumvamo cyangwa se mwiyumvanamo, ukamuhobera, uramureka nyine ukamuhobera, ukamufata ukamukomeza, ubundi akarira niba arurira. Ese wamugana kuki uzwi umuntu afite ikibazo ukamuhobera hitarira. None yarize abarimo aragenda akira. Iyo arimo arakira rero umaze kumuhobera ukamufata umwanya ukamukora mu gihumbi murahazi hano mu gice cy'umugongo hagana ruguru. Hari umuntu akora kumva utuntu tw'utugufa. Hari mu ijana harya no mu gihumbi. Aba mu bujana akaba ari mu gihumbi. Mu gihumbi hano haruguru hagana ku rushyi rw'akaboko hano hejuru. Nari mwiza. Ubwo sindikoze. Kaje ikiganiro cy'umunsi kirangire. Nuko twinjiye mu kiganiro. Uyu munsi hano mu Rwanda muri BK Arena ndetse no muri Petit Stade muri rusange Kigali yakira igikombe cya Afrika mu mukino wa handball ku nshuro ya mbere, ikaba inshuro ya mbere muri aka karere ka East Africa. U Rwanda rugiye kwakira iki gikombe cya Afrika, ariko se ubu amakuru agezweho nayahe? Ibirori byo kuza gufungura ku mugaragaro iri rushanwa biteye bite, cyane ko imikino yo yatangiye gukinwa rwose hakiri kare ku isaha, imikino yaza gutangira ku isaha 4. Yego, kuko nko muri BK Arena ikipe y'igihugu ya Angola iraza gukina na Uganda mu itsinda rya kabiri. Hanyuma muri iri tsinda saa 6 Misiri iraza gukina na Gabon, mu gihe saa 8 Tunisie iza gukina na Cameroon mu itsinda rya gatatu. Mu itsinda rya kane ku isaha saa 10 Cap Vert nimwe mu ekipe abantu bafite kujya kureba nimba yazanye ba bantu babaha amafoto meza na Congo Kinshasa iri mu itsinda rya kane. Imikino yo muri Petit Stade yo iratangira saa 4 n'igice. Guinea irakina na Kenya mu itsinda rya gatatu. Saa 6 n'igice Algeria iraza gukina na Nigeria. Hanyuma saa 8:30 Morocco iraza gukina n'ikipe y'igihugu ya Benin. Nyuma y'aha rero ku isaha saa 1 nibwo haza gutangira ibirori bifungura ku mugaragaro
iki gikombe cya Afurika kwizigira, hanyuma saa 2 u Rwanda rute rukina n'ikipe y'igihugu ya Zambia bari kumwe mu itsinda rya mbere. Yego, n'imikino ya handball ibera muri BK Arena ndetse na Petit Stade. Imikino nk'uko babivugaga itangira ku isaha ya saa 4. Igikombe cya Afurika cy'abantu bakwiriye kumenya cyitabiriwe n'amakipe 16 ni 15 nyine n'u Rwanda rwacyakiriye wa 16. Handball ni umwe mu mikino dufitemo impano amakipe yitabira imwe muri handball akitwara neza ku ruhando rwa Afurika ndetse akanitabira n'igikombe cy'isi. Abakiri bato bitabiriye igikombe cy'isi giheruka kuba. Ubu ngubu kuri iyi nshuro amakipe 16 yose ari Kigali. Ni amakipe arimo ararwana no kwibona mu makipe 5 azahagarara umugabane wa Afurika mu gikombe cy'isi kizabera mu Budage. Uvuga ngo u Rwanda rero ruvuga ko intego yarwo ni ugusohoka mu itsinda riri kumwe na Nigeria na Algeria na Zambia. Nta wundi munsi rero wo kuba inyuma. Tugomba guhera uyu munsi ku mugoroba saa 2 z'ijoro, guhera saa 1 nyine tukajya kureba cérémonie d'ouverture cyangwa se ibirori bifungura irushanwa, ariko kandi tukanashyigikira ikipe y'u Rwanda kugira ngo itsinde Zambia, izakurikizeho Nigeria na Algeria, ubundi isohoke mu itsinda. Kuvuga ngo amakipe 5 muri 16 azajya mu gikombe cy'isi. Niyo ntego y'u Rwanda. Niyo mpamvu ku murongo wa telefone twakiriye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino y'intoki ya handball mu Rwanda, Alfred Twahirwa. Mwaramutse neza? Mwaramutse cyane Rigoga Lefu n'abanyamakuru kuri Radio Rwanda. Mwaramutse neza, mwaramutse. Amasaha arabarirwa ku myanya y'intoki kugira ngo igikombe cya Afurika ibirori bigifungura ku mugaragaro bibe muri BK Arena, ndetse tubone n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda nayo ihatana cyane ko inzira ari ugushaka itike yo kujya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ubu ngubu imyiteguro igeze he? Abantu baza kuza muri BK Arena barasabwa iki? Baraza ryari? Duhe amakuru arambuye yo gutangira uyu munsi uza gufungura ku mugaragaro iki gikombe cya Afurika. Murakoze cyane kandi nishimiye kuza kuri Radio Rwanda. Nagira ngo mwire abantu ko mu minota 6 match za mbere ziraba zitangiye. Amakipe yamageze kugera mu bibuga, ari kwishyushya kuri Petit Stade nk'aho mpagaze ubu. Kenya igiye gukina na Guinea already mu minota 6 match ziraba zitangiye. Nashaka kuvuga rero ko uretse opening ceremony cyangwa se ibirori byo gufungura biri nimugoroba, ariko ibijyanye n'amamaci byo byatangiye. Rero nk'uko mubivuze ni irushanwa rikomeye riri ku rwego rwo hejuru. Abaprofesiyoneri batandukanye bakiniye umukino mu makipe akomeye za Barcelona, za Paris Saint-Germain, Burayi bari hano. Amakipe ariteguye, natwe ku ruhande rw'imyiteguro turiteguye. Twagira ngo rero dusabe abanyarwanda kuza gushyigikira amakipe, cyane cyane ikipe y'igihugu iza gukina turangije opening ceremony saa 2 tuza gukina na Zambia, kuko ikipe irashaka guhatana kugeza ku munota wa nyuma ishakana tike. Nagira ngo rero nshishikariza abanyarwanda kuza kuri stade kureba ino mikino. Nanamenyesha abantu ko kwinjira mu bice hafi ya byose ni ubuntu. Abashaka kwicara muri VIP nibo barishyura amafaranga nayo atari menshi, 3,000 kuri Petit Stade ku bashaka kwicara muri VIP, ariko ikindi gice gisigaye ni ubuntu. Hanyuma n'5,000 muri BK Arena ku bashaka kujya muri VIP, ariko hasanzwe n'ubundi arena yose ni VIP ho n'ubuntu. Nukuza rero bakinjoyinga, harimo uretse imikino iryoshye, harimo n'aba DJ, harimo na entertainment yo ku rundi rwego. So nagira ngo rero nshishikariza abanyarwanda nyuma sasa batangiye kubona akanya na nimugoroba kugira ngo baze kuza dushyigikire ikipe y'igihugu, ariko tunareba imikino baryoherwe n'uburyo umukino handball uryoha. Hari umuntu ushobora guhita yibaza ati buriya dukunda intsinzi, kibaza ati se ikipe yacu ubu yarateguwe neza ku buryo hari icyizere ko nituza hanze y'ibyo birori bindi byose twaza guhaguruka tukishimira intsinzi? Ari icyizere cyinshi bitewe n'uburyo imyitozo yakozwe, bitewe n'uburyo abakinnyi bari tayari. Ejo mvugana nabo abakinnyi abanyarwanda bose baze bakomeye, barimo Mbesitunguwe Samuel, Kubwimana Emi, Bakayijamahe Yves,
bose bagaragazaga ko bari tayari biteguye neza kandi turizera ko ari umukino utoroshye ukomeye ariko nagira ngo nizeze abanyarwanda intsinzi ko turaza guserebura muri BK Arena twayuzuye nkagira ngo rero abantu mbasabe dukeneye iyo support dukeneye umurindi nk'igihugu nk'ikipe iri iwayo kugira ngo imbaraga z'abafana nazo bazumve ariko tunereke isi yose ko mu Rwanda koko turi abantu bari smart haba mu buryo irushanwa riteguye ariko haba no mu buryo ikipe yacu yagiye itegurwa mu bihe bitandukanye kugeza ubu ngubu iri tayari yo guhangana ku rwego mpuzamahanga nk'urunguru. Hari umuntu ushobora kuvuga ati nibyo hari u Rwanda ariko se hari indi mikino hari ibindi bihugu bikomeye umuntu yaza kureba atari umunsi u Rwanda rwakinnye? Yego nagira ngo mbabwire ko uburyo amakipe ari hano urebye kuri ranking ku rwego rw'isi urebye uko amakipe ahagaze imikino yose kuva urumva ni ibihugu 16 byatoranyijwe bya mbere muri Afurika imikino yose ihari ni imikino iri ku rwego rwo hejuru kandi ikomeye rero nashaka kuvuga ko umuntu urabasha kwinjiramo match ya mbere ari ubona arabona ko ziri ku rwego rwo hejuru ngira ngo Egypte murayizi ejobundi yagarukiye muri kimwe cya kabiri ku rwego mu gikombe cy'isi ari amakipe nka Algeria, Tunisia, Guinea, Cape Verde ni amakipe akomeye cyane baza kuza kureba kandi nizeza ko iyi mikino iraza kuba iri ku rwego rwiza. Hari abantu barimo barabaza perezida atese utari bugere muri stade hari platform zindi mwateguye abantu bashobora kuba bareberaho iyi mikino? Yego murakoze cyane turashishikariza abantu kwanza kuza kuri stade ariko abataza kubasha kuza hari imikino iraza guhita tunashimira cyane RBA nk'umufatanyabikorwa ukomeye kandi inshuti y'abanyarwanda mu bijyanye n'imikino ko iyi mikino iraza kunyura ku bitangazamakuru bya RBA kuri televiziyo hari kandi na link ya YouTube ya African Handball Confederation abantu nabo baraza gusharinga nayo iraza gucaho so umuntu utaza kuza hano araza kugira amahirwe yo gukurikirana ino mikino kuri televiziyo zitandukanye. Turagushimiye cyane Perezida Alfred kandi ibirori byiza n'amahirwe masa. Murakoze cyane natwe turabashimiye ubwo naho mukanya.